Sinibingelele babukeli bethu bakwaDukuza TV. Sithemba ukuthi ababukeli bethu bonke bayaphila. Sisibamla ababili abaqhamuka le kude einkalweni zakoMtuba basuke ekseni nje befika manje ilanga liyoshona selibheke ko3 ntambama. Sozama nje ukuthi sixoxisane nabo sizwe udaba labo ukuze bephinde bencenge bebuyele emva kude kakhulu eMtuba ababukeli bethu. Ngicabanga ukuthi ke ababukeli nje abaningi bayakwazi eMtuba ukuthi mawusuka la eStenga noma eThekwini ukuthi kude kangakanani eMtuba, kodwa kukhombisa khona ukuthi uDukuza TV mkhulu kangakanani kusuka abantu le kude eMtuba ngoba bayasho ukuthi ke babonile uDukuza TV usebenza usiza abantu. So nabo bayacabanga ukuthi ke mase befikile akunankinga ngisho bekuthiwa kukude kangakanani but bazohamba befikile bayazi ukuthi mabefike khona akuyo olingabuyi, yonke into masifikile yenzeka njengoba ufisile. Babukeli bethu ke bakaDukuza TV sisazodlulela kosisi bethu ke siza ukuthi ke bakhala ngani, size nje udaba labo. Cela ukuthi ke nibe subscriber, ni like, ni comment. Mase litizwele udaba seniyakhomenta ke ukuze ni share nabangani benu ukuze i-channel yethu iqhubeke ihambe zonke inkalo nala ingakafiki khona ukuze kusizakale bonke ababukeli bethu base South Africa nangaphandle kwe-South Africa. Bengicela nje ukubingelela sisi ubingelele ababukeli bethu bakaDukuza TV mase ke uyabachazela ngoba engazi ukuthi uthe unesifiso noma unesicelo sokuthi ungaveli, so ukuze ababukeli ngoba yonke into esiyenzayo siyenzela ababukeli bethu, so yibona kufanele sibacacisele ukuthi into yenza ukuthi sisangabonakali yiphi. Ngicela nje uqale ubabingelele then mase siyabacacisela ukuthi ke why ungabonakali. Sanibonani, ngiyabingelela ababukeli nabalandeli bakaDukuza TV. Bas oqhamuke eMtuba. Alright, ngiqhamuka eMtuba. Isigodi ngasisho. You don't mind. Ya, isizathu esenza ukuthi ngizihide ukuthi ngilento lena engizocela usizo ngayo. Ngiyasola ukuthi vele inesandla somuntu phakathi. So ingakho ke ngicela ukuthi bengihide ngingabonakali. Okay, sisi yeah. Sanibonani bukeli nabalandeli bohlelo. Ngingusila wakamlungwane eMadlankala. Sizela ngodaba la cousin wami. Sizomcelela usizo ngoba siyazi ukuthi ninifaka isandla nibambe iqhaza kuzo zonke inkinga sesifikile sayibeka la isitudio. Besicela nathi ukuthi nibe nenhliziyo yokuthi nikwazi ukusisiza. Ngiyabonga. Bengicela nje mfowethu ke usilandise udaba lakho okafishali ukuze sibone ukuthi ke ikuphi la esingancedisa khona sisi. Shuthi ke ngiye ngaba nenkinga ngaphathwa yi-flu. Ekuqaleni kwami i-flu benginazi izimpawu ngizizwe emzimbeni ukuthi ngine-flu. Kwahamba ngokwesikhathi zaphela izinhlungu ze-flu, kodwa kulokhu kunokusalela kokukhohlela. Lokhu kunokusalela kokukhohlela. Shuthi ngiye ngathi ngigibelile emotweni ngelinye ilanga, u-driver wathi kumina izwi lakho lishiswa yini. Angizange ngize ngemphendule. Wathi kunomuntu oganga ngami. So and emzimbeni ngendlela ade sengehla ngakhona angazi, same time ngiyehla mangihamba ngekliniki kwasho ukuthi ngihamba seku-late. Bafike banginikeza ama-pain block. Ngaphinde ngathi lento ayehli vele, ngabuyela bangijova banginikeza ama-pain block. Ngathi mangithi ngicela ukukhohlela base bethe kuletha ngibuye ngelanga elilandelayo. Ngahamba ke ngelanga elilandelayo. Mangifika ke bafike ngakhohlela. Kwathi ngelanga elilandelayo ama-results sephumile ngabuyela ekliniki. So base bethi ngine-TB. Bathi TB yami seyinkulu kakhulu. Bangiqalisa i-treatment ye-TB ngayidla. Ngokujwayelekile ke i-TB uma uqala i-treatment yakhona uqale udle for 2 months bese udlulela kwenye phase. Kuyenzeka ke kushuthi mina ngiqalile lo 2 months ngaqeda u2 months mase ngibuyela ekliniki sekumele ukuthi bangishintshele kwi-phase le.
kwathiwa-ke ngamaphilisi kusho ukuthi angiwadlini ngendlela ngathi mina ayi ngiwadla nje isikhathi leso-ke engasikali ukuthi ngesikhathi sokuthi ngizowadla. So base bethi-ke ayi sicela ukuthi uqhubeke nawo lawa uzophinda futhi ukhohlele ukuthi bazo-check-a futhi. Ngihambe ngiyo-check-a ngibuyele ngiqhubeke nawo lade ngivele ngiwadla. Ukuhambe isikhathi-ke bethi-ke le TB yami besuthi beseyinkulu vele kuyenzeka ukuthi baku-edele inyanga. So sizoku-edela inyanga nawe. Hayi bengi-edela inyanga ngoba ade ngiyile nje Friday lentuzana ngakhohlela ngase ngiyalentuzana-ke banginikeza amaphilisi lawa bangibalela ukuthi Friday kumele ngibuye futhi lo Friday nje sibheke kuwona sekuyo-check ama-results futhi. Angazi wathi fuke abuya futhi athi ngisenale TB enkulu futhi ngizodlala amaphilisi mina kuze kube nini la ngoba phela kumele ngishintshele kule phase yesibili. So kungiphatha kabi kwakhona lo. Ngoba ngiyakhumbula kade sithintana ivoice ingekho mhlawumbe ungangichazela kulelo side ukuthi yini into esuke idala lokho. Angazi nami ukuthi bekwenzakalani kodwa nje bengihlale ivoice vele ingasaphumi. Etohweni bengumuntu otohayo yabo. Bengize ngicele ngithi mase kuyisikhathi sokuthi sithatha ama-order ngiyacela ngithi sibani bangicela ungithathela ngoba ize atisekho. Bengithathele angazi khambe-ke livuleke and izinto lezi izinto ey'njengo-lemon oma-orange mina omanantshi senga-decide ukuyiyeka vele before nje ukuthi ngiyagula ngoba vele ayihambisani nami. Uma ngike ngazidla vele izwe lami liyahamba nje straight. Angazi ukuthi kwakwenzekalani izwi belivaleka kodwa since ngazama ukuthi ngihambe ngiye nakumuntu lavuleka ngaleso sikhathi ngoba khona imbiza owangenzela yona nesifuba ngoba sesibuhlungu kodwa-ke sasesiyehla-ke noma sibabuhlungu manje sibabuhlungu ukuthi ngiyakhohlela kakhulu. Inkinga yami nje ngiyakhohlela futhi kakhulu mhlawumbe ngize ngithi ngangcono uma ngathiwa ngiqama ukukhohlela ngoba hayi emzimbeni akusafani emzimbeni. Bengingasakwazi bese ngiboleka uma kuthiwa mhlawumbe ngedrobheni ngiboleka kwingane yasekhaya ngiboleka into yokugqoka ngoba okwami nje bengasenginedi. Kulo muntu owaya kuyena wafika wakusiza wakunikeza imbiza since ubuyile kuyena mhlawumbe khona okushintshayo noma kanjani ungichazela. Ngiyele kuyena kwaba yikho ukuthi izwi liyavuleka nesifuba sathi ukwehla kodwa nje lokukhohlela lokhu akwehli noma ngasakhohlela njenganasekuqaleni kodwa nje akwehli ngoba naye waze washo ngamathi ngimtshela ukuthi ngicabanga nokuya naseklinikhi ngoba lento bathi igcine isidala i-TB. Wathi nalapho ngi-right ayikho inkinga njengoba ngaya-ke naseklinikhi sekuthiwa ne-TB enkulu. Angazi noma ngoba vele iklinikhi bekubiza ngesilungu ukuthi i-TB noma kusuke kukanjani lento zamadliso kodwa nje ayi ngiyabona vele ukuthi yilona vele. Babukeli bethu bakwaDuza TV nje ngicabanga ukuthi sonke siyindle emnyama siyazi ukuthi ke noma ungaya kusiphi isibhedlela noma kumuphi udokotela akekho udokotela okutshela ukuthi udlisiwe. Udokotela bonke isikhathi bokutshela nge-TB ngoba mawuthi uyabheka usisi uyasho ukuthi waya khona wayiqala i-treatment kwafika isikhathi la ekufanele ngabe uyayivala khona kwaba sengazi ukuthi mhlawumbe bamnikeza imibuzo yokuthi ubengayisebenzisi i-treatment ngendlela eyona kanti mayichaza ukuthi ubeyenza ngendlela le ekuyiyona babeyichaze ngayo kodwa mayifika lapho kwaba sengazi ukuthi umuntu obengayisebenzisi i-treatment at all okanye bengayisebenzisi ngendlela ukuthi i-TB yakhe isaqhubeka isenkulu njengoba kade beyitholile.
so ekuyiyona nkinga ke le eze afikele umunyu kakhulu azafikele nayizinyembezi ekuyinto ebuhlungu kakhulu babukele ngoba nami ngeke sakhuluma nje naye ngithi ngiyazama ukukhuluma thola ukuthi asizwani kuphoqele ukuthi size siye ekutypeni fanele size sitype masikhuluma ngenxa yayo ke ivoice ngoba uyasho ukuthi ke wakathola nomuntu nje bechaza ukuthi ke owafike washo ukuthi khona into eyenzekile kuyena enemuthi wesintu phakathi njengoba sazi ukuthi ke siyindle emnyama idliso liyinto enjani ngoba ngisho ungaya kusiphi isibhedlela bazofika bekuthi i-TB ziyashawa impande ngoba kunanesinye istory nje esifishanyana okwathi ungixoxela sona ukuthi ke khona la owake waya khona owaphupha kade udla uswidi wathi mawuphalaza waphalaza indle ungangukuthi noba bengane yakhe babamane besusane babukeli bethu kungenzeke lutho usisi waya kumuntu emva kwalokho kwaphela kwangconywana ukuthi nje ebusweni khona la akashintsha khona so lento yomuthi into engaqali babukeli bethu story nje eside ngoba sike sathi ukuqala sathi uku-interviewana nje sibabili kwakuningi nje akuxoxayo so manje mangithi ngiyabheka ngiyabona ukuthi use emotionally kakhulu inhlungu sezimudle kakhulu ngoba lento usephilile nayo isikhathi and engazi ukuthi akukho okungconywana ngoba mayichaza into eyehlile inhlungu zesifuba kodwa ukukhohlela it still continues so sisibengicela nje ukubuyisela kwena mhlambe nje uyikhulumele nababukeli bethu usho lokhu okufisayo ukuthi ke bakwenzele bona noma bakusize ngakho ngoba siyazi ukuthi noma usemtuba bakhona ababukeli bethu abangasemtuba abangakwazi ukuthi mhlambe bakuhlanganisele into ezithilo zesintu bakusondezele nala eThekwini futhi ku contactiwe uKorea uPhepho ngicabanga ukuthi ukhona uPhepho emtuba makukhona uPhepho nje ku easy mawami yonke into yenzeka nje umhlaba wonke ngisho bethu kephi kunezinto ababukeli bethu mabefisa ukukusiza ngisho kukhona imbiza iyakwazi ukuthunyelwa noma ngabe ethu kuphi la khona mhlambe ke ngicabanga ukuthi ke emva kwalokho uzoshiya nenamba yakho yocingo ukuze mhlawumbe mabefisa ukuthi bexhumane nawe kube khona la bangakuthinta khona bengicela ke uyikhulumele ke nesisi okucelayo nokufisayo ukuthi ke bakwenzele khona ngiyacela kubabukeli bakaDukuza TV ngiyacela ukuthi noma ngabe iluphi usizo oluvelayo angikhethile noma ngabe ulwesintu noma ngabe ulwani ngoba lento lena ngiyabona ukuthi iyangihlukumeza nje so ngisacela nje ungangisiza ukuthi kuphume lento lena engaphakathi kimi ngoba ngiyabona vele ukuthi kuyidlisa ngisho ngabe kuthiwa imbiza noma yini ngoba nje ngendlela engikhohlela ngakhona ngize ngisho ukuthi mhlawumbe manganqamuka khona ngiyabonga nje kakhulu bengicela nje ukudlulisela kusisi ahamba naye mhlawumbe naye adlulisa amazwi since kuumuntu oseduze nawe obaziyo ubunzima bakhe usisi njengoba ke wachazana nokuthi ke nasemzimbeni usengcono njengoba simbona kade engakwazi ngisho ukuphuma endlini ngendlela kade ke eyiyona ngendlela isimo esiyona and kusaqhubeka usakhohlela fanele kuseyiqedile treatment ye-TB kodwa still uqala phansi bengicela nje sisudlulise nje mhlawumbe nawe kancane amazwi Ngiphinda ngibonga ithuba enginikwayo besicela Nkosi yami ukuthi nisifakele isandla ngendlela eningasiza ngayo kunolwazi oluhlukahlukene uma sikhona sazi ngendlela efanayo besicela lolo lwazi ukuthi nisifake isandla ukuze asizakale ngoba phela unabantwana bambhekile uma ungumzali usuke usuphilela iy'ngane zakho uma ngabe uhlabeke enyameni noma emphefumulweni ngisho stressini ngoba phela usawumuntu ongasakhululekile ngoba uyasaba ukuthi uma kwenzekana noma yini iy'ngane zami naye akanamama kuba nzima yingakho besicela ukuthi nisisize ingabe yimbiza ingabe nimtshela ukuthi angathengana ingabe ngaphuzana ingabe ngashintsha idayethi mhlasimpe nedayethi mhlasimpe thizeni bese kucela lonke lolo lwazi nisinikele lona mhlambe lungasisiza mhlambe lingawenza umehluko ngoba uma ubuthaka empilweni akuhambi kahle vela yikho into ukuthi uyicabange straight kusuke sekunzima usuke ucabanga ukuthi nakanjani kusho ukuthi ngiyahamba nakanjani kusho ukuthi lento izongisusa ebantwaneni bami izongisusa kwabathandiweyo bami njengoba singabathandiweyo bakhe-ke asifisi ukuthi ngelinye ilanga
njengoba sesifikile la ekhaya mhlawumbe kungakhona ukuthi angasizakali, sinethemba futhi siyazi ukuthi nizowenza umehluko, nizosiza there and there. Ngisho ngakuthiwa akusabizi ukuthi nifake imali ngiyalinganisa noma nifake umuthi, kodwa lolo ulwazi nje liyayihlahla indlela, likunikeza i-direction ukuthi enze njani, ngoba uma ngabe ungenalo ulwazi usuke ungekuwazi ukuthi uzokwenza njani, ungagcina utholakala usulimala kanti ubuzoluthola usizo. Yingakho sisondelile phakathi kwenu, sisondela ngokukhulu ukuyithoba ngoba sicela usizo ukuthi nathi nisihlomelelise. Siyabonga. Siyabonga kakhulu sisi. Siyabonga kakhulu mama. Ngosisila eMadlankala. Sisila isibongo. Makamlungwane. Sisila Mlungwane eMadlankala. eMadlankala makukhona mhlawumbe ngiyakhumbula ukuthi lapho ngaku Mpangeni kune stage se-radio kuthiwa yini? Khona isiteshi singala ikho ini angisazi but ngathi Korea but mangaphosisi kanjalo. Yes seninaye kumsakazweni niyamuza ukuthi uyaqephuza, yazi ngithule nje mangilalele ngithi nayibo nanga umuntu egiye eqephuza eqeda yonke inkundla, mina sengizokhuluma ke manje ngiphuca umsebenzi wami ngathi ngizophelelwa yinto la. No, siyabonga kakhulu sisi. Uyisikile iphethini uhambe nomuntu ebekufanele uhambe naye awulahlanga la, ngoba yabona into ayikhulumayo yakha umqondo omkhulu kakhulu, ngoba babukeli bethu kwesinye isikhathi kunento ebaluleka kakhulu kumuntu, ukudla kwenyama, I mean komoya, umphefumulo, okuyinto ebaluleka kakhulu. Naye usisi nje ngicabanga ukuthi uyawadinga ama-advice, ayidinga even i-counseling kulento ngoba simlimaze kakhulu nasemqondo, ubuya imphazamisile emsebenzini, sizokwaphela nomsebenzi, akasakwazi ukuyetohwe ngoba itoho alisebenza nje ukuthi kunama order, kushuthi ke into avela phakathi komphakathi ekuyinto egcine ingabi yinhle, uyakhohlela abuya aphelelwe yizwi, so emsebenzini kogcina ukuthi ke kuphele ngisho ikusasa lakhe ngento esingakwazi ukuthi sibambisane siyindle emnyama, sikwazi ukulungisa silule isandla sibone ukuthi ke usisi ikuphi la alulama khona. Base siyabona ukuthi ngendlela abachaza ngayo sebesihambile isilungu kodwa balokho kuqhubekile kuya phambili. Siyabona ukuthi into edingakalayo njengamanje into yesintu, ngoba uyasho naye ukuthi ke lathi liphelile izwi kwaya la athola khona imbiza kwaqala ezinye izinto zathi ukuvuleka, kodwa ke ukukhohlela still kusaqhubeka kusamile. So siyacabanga ukuthi mhlambe kukhona okunye okungale kwalokho osekudingakalayo, mhlambe abanye abanolwazi oluthe ukujula. Ngiphinde ngiwathande amazwi kaSisi wami laphana umsakazi wethu omkhulu, noma ngithi umsakazi to be usisi wami laphana ngendlela akhulume ngayo ukuthi nanolwazi bakwethu kukhona ukuthi wena unothando noma unothando lokuthi umnike something, ukumnika ngokomlomo ngokolwazi, lokho bakwekuthi kubaluleke kakhulu nakho, ngoba kukhona umuntu ongamhlanganisela amakhambi awagarantile nawazi ukuthi idlisa lidabuli la, ngoba amadliso bakwethu ahlukene. Khona udliso ukuthi umuntu idlana amafutha engwenye, khona ivile idliso lingasebenzi amafutha engwenye, khona uthi umuntu mhlambe kuningi nje okushiwoyo kodwa akufani, amadliso awafani. Kukhona abantu esibaziyo mhlambe abanye esiphila nabo abangenwa yidlisa, umuntu wagcina ingisho impilo yakhe yaze yaphela ngenxa yevisi esekuzame konke, kodwa ngokuthini usizo agcine ngalitholile. Kodwa bekhona abanye ngoba nginesure mina babukeli bethu, uNkulunkulu asikho isifo angakwazi ukusilapha, asikho isifo angamnikezanga ulwazi umuntu, ngoba konke uNkulunkulu akwenzayo unikeza thina singabantu esiphile emhlabeni ukuthi amandla akhe asebenze ngathi. So ngiyacela ababukeli bethu onolwazi nonamandla ukuthi athumele usisi lokhu anakho, siyacela bakwethu, siyacela nje kakhulu. Bese ucela ukuthi ke usisi ashiye inamba zakhe la abazokwazi khona ababukeli mhlawumbe bemnikeze moral support, spiritual support, mhlawumbe nane umkhuleko nawo nje ubalekile bakwethu. I-counseling nje ibaleke kakhulu ngendlela eyisimanga. Lokho umnikeza nethemba loba unezingane usisi and usemncane futhi, angifuni nokumbuza iminyaka but ngiyambona ukuthi impilo yakhe kusekuningi akufanele akwenze emhlabeni. So ngiyacela nje ukuthi sisi ukhulume nababukeli bethu ke ubonge kubona kakhulu, besazobuka ivideo yethu bebone ukuthi bazokwenza njani, ngoba ngiyathemba ukuthi ke njengoba sebezwile kukhona okusendleleni okuzayo, ukhona usizo oluzayo. Noma ngabe kuthiwa olwanje basesicelile ololwazi nje mhlambe kuba ukuhlanganisa amakhatha kathana ukuze na uqhubeke uphile uzethembe njengomuntu wesifazane.
Cela nje usinikeze inamba yakho yocingo mase uyabonga kubabukeli bethu. Inamba yami yocingo ithi 078 588 4023. Ayiphinde futhi. It's 078 588 4023. Ngiyabonga kakhulu kubabukeli bakaDukuza TV. Engathi ngalithola usizo. Ngiyacela nje ukuthi ningangisiza kakhulu. Ngiyabonga. Siyabonga nje kakhulu. Siyabonga sisi, siyabonga nje bafethu. Sinifisela uhambo oluhle noluphephile senibuyela eMtuba ekhaya ngoba siyazi ukuthi ke kukude eMtuba. Sizonisondeza nje eindaweni zokugibela mase niyaqhubeka ke. Siyabonga nje kakhulu ukusethemba ngoba ukuza kwenu la kuthina bafethu kuuthando olukhulu kakhulu ngoba kahle ngokwami noma ngokwethu sikwaDukuza TV isifiso sethu ukuthi uma usuke la usuka khona uze la kube izindleko zethu ngoba konke sikwenzayo sikwenza ngesifiso nothando ngoba akekho umuntu oza la engenayo inkinga usuke eza ngoba kukhona inkinga suke ufuna simxazulule yona so kuthina siyabakaDukuza kube buhlungu kakhulu uma kuthi kugcine singakwazanga ukuthi nihlangabeze ngoba isifiso sethu ukuthi nihlangabeze even nangemali yokugibela ni provide ithina ngoba kahle sifisa kube yithina esisuka siye kunina ngasonke isikhathi kodwa akusikho konke okwenzakalayo ngokuthanda kwethu kodwa siyazi ukuthi kancane nanje yamaqeda amanzi ngolimo uNkulunkulu kukhona akuhlahlayo okuningi ngathi ngoba uyabona ukuthi amandla akhe uwathumelile kuthina so siyazi ukuthi ngelinye ilanga nathi siyohamba uthi mawufikile njengoba ufikile nje sikunikeze 1000 lakho ogibele ngalo uphindele ekhaya ugoduke uhambe noma kade ufike ulimele ufike uhamba usupholile kodwa sethemba ukuthi lokho ngelinye ilanga uyothi mawufika nje usuzobonga ngokwenzakalile sokunikeza 1000 lokugibela eMtuba siyabonga nje kakhulu ukusethemba bafowethu babukeli bethu bakaDukuza TV siyabonga kuba nathi besicela nje ukuthi niqhubeke nokusupporta sikwaDukuza TV ngoba osisi baze bafika la bafike khona besuka le eMtuba ingenxa yeni babukeli thiwa akusiyo isupport le enisinikeza yona ngoba thina sikwaDukuza TV asinalutho kodwa siyabaxhumanisi abathunywe uNkulunkulu ukuxhumanisa nina babukeli bethu nabantu abadinga usizo inina enumsizi wethu ukuthi sikwazi sisize abasuke bedinga usizo so siyabonga kakhulu siyazithoba kunina siyakaDukuza TV sithi uNkulunkulu athele umusa kukho konke lokho enikunikezayo nini suke nisazokunikeza akubusise aphinde andise la nithathe khona siyabonga nje kakhulu sicela niqhubeke nokukhomenta ni like ni subscribe I salute